Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuntlha of course hi ta khelela hi Kokwani Dayina man. Ku le ku tikeni man. Hi ta khe hi linka somehow na Benin president obviously. Then from them mi ta khelela hi Cool B. Even then amakumu hi ta khetela hi J John. So first of all guys, ni rhandza ku khensa swinene for your support. Sweswi le ka 24,300 subscribers. Within a short space hi fike hi gain ti-subscribers to tala swinene. Hi vheta hi ya ka 300 if you know you know. Yeah, so ka siku of course ra ti 20 ta October ni fike ni nghena ka akhawunti ya Dr. Vutsulu. As you can see, yona of course originally nga fika yi posta kokwani ya video ya kokwani of course loko va ri karhi va rhuketela Mayengani and stuff like that. Mi nga ma hleketa sweswo. Video leyi ku yo yi delete. Oh, it's fine, yi delete video. Okay, oh, hi vekela this video yi delete, it's fine. Thokozani minjhani hinkwenu varhandzi ni vaseketeli va Dr. Vutsulu na Kokwani Dayina ku nga hlala ka iboli. Ni kombela loyi a nga endla account ya mindzilo ya Xitsonga u le ku hi onheleni swinene, wa hi onhela swinene. Ni kombela a rhaba swilo leswi a nga le ku swi endleni, i le ku endleni ka mali hi ngoma ya mavhayivhayi hi ti-account ta yena a nga twanananga na mina. Mara ka nkarhi wa sweswi ni le ku n'wi lavisiseni ku nga va ku ri mani. Ni kombela na n'wina varhandzi va Kokwani Dayina na Dr. Vutsulu mi ni lavisisa munhu loyi ku nga va ku ri mani munhu loyi a endlaka mali hi nyiko wa van'wanyani vanhu hina kha hi nga swi tivi. I tsandzeka ku ya joni ku tirheni na? I tsandzeka ku ya joni ku tirheni na? Matamu mu le ku hiseni na kokwani vele hi ta ze va byela va pfala dyambu ye. Ho kombela a rhabi link liya nga yi endla liya ya ku endla mali hina please. Okay, veri akhawunti ya mindzilo ya Xitsonga. Okay, akhawunti ya mindzilo ya Xitsonga hi searching as you can see leyi yi kona on YouTube. As you can see so ku ndleka yena masathingo mi swi tivaka. Okay, lexi nga ku ndlekeni veri mindzilo ya Xitsonga i le ku yi dyeleni ka mali Kokwani Dayina i veri sim. Already lava nga ka channel va swi landzerisaka va swi tivaka sweswi leswi wa swi tirhisaka yini. I skip an advertisement because ya ndla mali hi risimu ra Kokwani Dayina vele. So this account misa lowu veri mindzilo ya Xitsonga i fika a register risimu leriya hi vito ra yena. As you can see masho yi ri mindzilo ya Xitsonga yi ku mavhayivhayi. So loko swi ku ta guys it means se risimu leriwa ra mindzilo ya Xitsonga Kokwani Dayina a hi lo ku gaineni ka nchumu. Se misa loyi yena a nga ku endleni ka mali sweswiwa directly so ni kha ni languta akhawunti ya yona Dr. Vutsulu kwale ka Facebook as you can see. Leswi ni nga fika ni xi kuma laha i ku risimu leri ya ka akhawunti leyi vona va yi approve hi leyiwa ya very best Tsonga updates. Hi ku loko va fika va update a va update hi yona as you can see kwalano va fika va vekela screenshot lexiwa va vona mhaka leyiwa. However west part loko ni kha ni yi cheka that account leyi ya minkarhi loko ni fika ni yi cheka a ni fike ni swi kuma ku risimu leri a ri nga register-riwangi. Akhawunti leyi vo tala ni xo ku hi ri vone kwala risimu leri ra 11K vo tala hi ta hi yingiselela because initially hi yona link leyi kha yi sendiwa so a ri nga register-riwangi. Vona mhaka leyi swi koti ku va fika va yiva van'wana vo fana miyesa luya and stuff like that. And a hi yena ntsena na huma kungu balo di vuye kambe ku vuye kambe na sweswi di ngenini di ri yena nina di ri register-rini hi loyi makungu balo as you can see na yena se i kona la. As you can see lo makungu baloyi la i rivi na yena as you can see kwala hi lo mavhayivhayi makungu baloyi na yena se i risimu ra yena. So ku na vanhu vambirhi sweswi hi vulavulaka va nga register that song i ra vona manjheni na vona swa ku hi vona va nga ku endleni ka mali hi risimu leriya. Kokwani a hi le ku benefiteni ka nchumu from this song ma yi vona mhaka leyiwa. Loko ni scroll hansi ni tlhela ni vheta ni vona na akhawunti ya mina ni vheta ni swi basisa guys. Loko mi ze mi vona la yi fike yi tsala ku Master Tsonga analyst playlist no endla playlist a ni register-angi mavito ya mina. That's why loko mo fika mi pfula la ehenhla yi ta tsala ku Master Tsonga analyst mara ku fika mi cheka tinsimu directly so ti tsala ku Mayengani topic as you can see. A ni fiki ni teka tinsimu ta Mayengani ti register no fika ni endla a playlist. Vona mhaka leyiwa no fika ni endla a playlist swi olovisela vanhu ku va swi kuma because vo tala loko mi searcha ku Mayengani 2024 I'm very sure ku vheta ku huma playlist leya Master T a nga yi endla leyi hikuva a playlist as you can see kwalaho. Okay,
So sweswo a hi yeni ka risimu leri yona leyi i Dr Vutsula yi approve ku hi rona la ku fika ku uploadiwa kona ni okay leri ka best Tsonga update. So loko hi fika hi cheka best Tsonga updates mi ta fika mi kuma ku sweswi ku huma vito ra munhu as you can see ma swo vo Makungu Baloyi ku huma vito ra yena la i ku lowun'wana wanga humi lowun'wana I don't know wanga humi lowun'wana a fika va huma vambirhi as you can see it's because i risimu ra vona va hisa lavaya loko hi fika hi ba download la ya ala a ra ha download because sweswiwa risimu ra vona va hisa lavaya no wo lawa va nga ha register so I don't understand ku ri humesiwa ku humesiwa njhani va nga register na risimu ra kona as you can see yona yi approve which means this other account hi yona I guess yi nga yi approve na yi na 11,000 so in overall risimu ro ri tirhini as you can see mi vula luvo ma 22,000 plus views wona mhaka leyi so vo la ku ri approve amanda I don't understand what's happening here is the same song na okay sure hayi swa ha ta teka swi ta teka effect very so swi nga za swi affect swi ta affect soon and stuff like that so risimu sweswiwa hi ra yena Makungu Baloyi na this other one i mindzilo ya Xitsonga so sweswi khu nkarhi lowu Dr Vutsula fike yi tirhisa opportunity leyi himpela va ya maphoriseni ku a ni vhevhela a ku la ku yeriwa beni Mayengani maphoriseni kasi swilo leswi loko a la ku yeriwa la a ku risimu ra khale ma vona mhaka kha ku nga ri risimu ra vona na vakokwana so sweswi hi kona ku nga na a real case so loko ku ri himpela swilo leswi a ku ngo endleriwa swa cloud ni a va ngo endla just ku va yena na va trenda hi wona nkarhi wo sweswiwa va fika va teka mhaka leyi va yisa maphoriseni yona mhaka leyi swa mavhayivha risimu hi ri finalizini video yi kona ka channel mi nga fika mi yi cheka that video yi ntlhantlhe kahle swinene mhaka liya swilo laha hi swi finalize kahle laha ku risimu kokwana a ra vona eka risimu ra khale however since sweswiwa they did release the song vana mhaka leyi va yi releasini ivi swi fika ri tekiwa phela swi ro yiviwa sweswi ro yiviwa ku na vanhu lava nga ku dyeni ka mali nga va Makungu Baloyi as you can see kwalano na lowun'wana loyi veri mindzilo ya Xitsonga hi vona va nga ku dyeni ka mali sweswi so loko ku ri himpela Dr Vutsula swilo leswi a mi swi vula ku ri swa serious pfulani case mi pfulela va hisa va lava and then of course ya ka Cool B of course yeah as you can see kona fika tsala ku ni te xikwembu xa mina i boss ka previous post okay ku na post yo karhi a yi postin previously ku ri na misa un'wana as you can see kwalano wo yelana Cool B na mhaka leyi a kha a xava movha and stuff like that munhu wa kona as you can see maswona va yelana Cool B then the following day i fika a post as you can see ku i xave movha obviously as you can see kwala so hi nga vula tani congratulations to him okay yeah hlava why tin'wana i nga post Master T well it's because I have my own reasons and va na my own doubts so if I have my own doubts and voni swi ri necessary ku ni posta vhele ana a va suki nchumu na loko ni nga postanga so as you can see walowo kwalani Cool B yi tlhela a fika a tlhela posta kambe hi kota ku swi vona ku i yini movha lo vhele hi kota ku va hi ba hi Google Lens loko ze swi ku ta so a hi wu landzeni hi vona ku i yini movha lowa Cool B okay congratulations of course so movha leyi Master T movha leyi i Citroen DS3 so loko ni languta swo ku na ti-variants to hambanahambana it's basically more like a polo ka polo a swi tiva ku na polo ku na high line ku na trend line ku na comfort line sweswiya ku na R line so ku nga ku hambanisa hi sweswo but his car is similar to this one loko a yi huma vhilo a hi ta vhele switoko yini exactly as you can see so yelana leyi tani sweswi mi swi vona kwalano so hi nga vula tani ku congratulations to him it's good it's a good car it's good tani leswi mi swi vona kwalano yi kahle swi preference ya munhu vhele from the side leyi yi kahle ni nga ku yini ni nga yi vitana ya hatchback mara yi na vukhopheyi nyana ma swo hi ku i two door yi na vukhopheyi nyana so i mhaka kahle swinene swa nda hi ende ku ri two exhaust endzhaku tani leswi ni nga vula ku na ti-variants to hambanahambana so we don't know ku yini exactly but i tirhini yona i tirhini swinene i mhaka kahle swinene ma vona mhaka leyiwa hi leswo andzeni la website leyi a yi endle kahle website yona ni ti ku endleka yini yona andzeni yi va yi ri so so it's good ma vona mhaka leyi and then of course ya ka J John ku na comment of course yi nga nghena from maswanga kwalano yi nga fika tsala ku J John dali 1 million views as you can see so a yi ngheni of course ya verify as you can see hayi loko YouTube yi fika yi searcha hi hina lava as you can see loko fa yi searcha ha swi vona ku hayi impela J John
dali risimu lera dali he dali ni ta xixava na xa mina na wena and stuff like that se ri le ka 1 million views as you can see kwalano so hi nga vula tani ku congratulations to J John as you can see ha xi bini swinene xi bini andi swi i khalonyana so hi ku se ri le ka 1,44,000 mos maybe swi nga swi na maybe a month I don't know as you can see kwalano so hi ta vula tani ku congratulations to him va tirheni swinene mhaka kahle swinene na timiliyoni ti le ku huma lembe ri ma swona mara guys i na ku ku na record ya timiliyoni this year ni vona ku hume timiliyoni to hlaya swinene la ka gaza se swo ni komba ku music wa yena wa kha wu andza swinene ku le ku streamiweni vanhu va le ku streameni wona mhaka leswi i mhaka kahle swinene ngo vula tona congratulations to him I continue ni stream a vhele vhele ya hi leswi loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe